nubwo rwose isi tuwe n'ibintu byinshi bitandukanye, 71% by'ibigize isi ni amazi, aho 96.5% by'ayo mazi yose abarizwa mu nyanja. Iyi ni imibare itangwa n'ikigo gishinzwe iby'amazi ku isi. Aya mazi rero usibye kuba abamo ibinyabuzima bitandukanye, ariko ibinyabuzima bindi nabyo birayifashisha ngo bibashe kubaho. National Geographic yerekana ko uramutse upimye amazi yose ari ku isi wasanga angana na kilometero cube zingana na miliyari 1 na miliyoni 386, akaba ari ahangana n'ibirometero 1385. Nubwo rwose aya mazi angana gutyo, ariko amazi yo kunywa yo ni make cyane ugereranyije, kuko amazi yose yo ku isi ashobora kunyobwa ni kilometero cube zingana n'ibihumbi 93,113, ariko noneho akaba yajya hareshya n'ibirometero 56. Urebye ko 96% by'amazi yose ari ku isi ari amazi arimo umunyu, mbese umuntu adakeneye. Nyamara nubwo wumva iyi mibare ingana gutya, ariko ubushakashatsi bwakozwe na NSA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'ubumenyi bw'isanzure, bugaragaza ko umuntu atirinze agakomeza gukoresha amazi yo kunywa nk'uko ubu akoreshwa, yageraho agashiraho burundu. Nta handi rero amazi menshi yo kunywa ashyirwa ni mu buhinzi cyane bwo kuvomerera bakunze kwita irrigation. Ikindi kandi aya mazi anakoreshwa ku bwinshi ku isi, nubwo rwose agira umumaro munini, ariko kandi ku kigero akoreshwaho ubushakashatsi bwerekana ko byatera ingaruka ku mazi yo kunywa umuntu akoresha. Tutirengagije kandi ko ku munsi amazi angana na kilometero cube 1170 agurukira mu kirere kubera ubushyuhe buri ku isi. Muri rusange ubu bushakashatsi bukaba bwerekana ko ku isi yose amazi yo kunywa angana na 0.75% by'amazi yose ari ku isi. Ariko se nubwo rwose aya mazi angana gutya, ni bangahe ku isi batekereza ko igihe kimwe aya mazi yo kunywa yazashiraho burundu? Ese aramutse ashize abantu bari ku isi babigenza gute? Ikigo gishinzwe iby'ubushakashatsi ndetse n'ubumenyi bw'isanzure NSA cyifashishije za satelite zacyo cyatangaje ko hamwe mu hantu ku isi hasanzwe amazi meza akoreshwa na muntu, aya mazi yaba arimo akama. Ubushakashatsi bukaba bwerekana ko mu duce tumwe nk'Ubuhinde, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa, aha hari ibigega by'amazi meza akoreshwa cyane ku isi. Bivugwa ko mu myaka 10 ishize amazi yakoreshejwe cyane kurusha uko yasimbujwe. Uwitwa Jay Famigrieti n'ushinzwe iby'amazi muri NSA, akaba kandi anigisha muri kaminuza ya California, ni nawe wari uhagarariye ubushakashatsi, yasobanuye avuga ko 35% by'amazi meza yamaze gukoreshwa mu myaka 10 ishize, ko ndetse nta yandi asimbura yashyizwemo. Hari kandi bimwe mu bimenyetso byagiye bishyirwa ahagaragara n'ikigo gishinzwe iby'amazi ku isi bigaragaza ko amazi meza ari kugenda acika ku isi, ndetse n'ibindi bimenyetso simusiga. Ibyo bimenyetso rero nta bindi. Icya mbere ni ukwandura kw'amazi kwagiye kugaragara hirya no hino. Aho urugero batanga ni nko muri Polonye, aho 5% y'amazi y'imigezi ari amazi yo kunywa, nyamara 75% y'ayo mazi yaranduye bitewe n'ibiva mu nganda. Ikindi kandi muri Mexique niho ku isi hari ikigega kinini cy'amazi, aho iki kigega gitanga 80% y'amazi ajya muri Amerika y'Amajyepfo. Nyamara muri utu duce ngo amatiyo yarangiritse ndetse yandujwe n'imyanda itandukanye iva mu nganda ziri muri utu duce. Si Mexique gusa, kuko no muri Beijing mu Bushinwa bafite iki kibazo, aho ngo ibigega by'amazi meza byagiye bigabanuka kugera kuri metero cube y'amazi ku munsi byibuze. Ikindi kibazo cyugarije amazi meza nuko akoreshwa cyane mu buhinzi bwo kuvomera cyangwa se irrigation, aho nko muri Amerika mu gace ka Texas 1/3 cy'amazi bari bafite mu myaka 10 ishize cyamaze gukoreshwa muri bene ubu buhinzi, kandi ni amazi atagaruzwa. Mu Bushinwa no mu Buhinde naho kandi havugwa ko amazi yaho yagabanutse kugera kuri metero cube 30 yayo bari basanganywe ugereranyije n'imyaka 10 ishize. Ni mu gihe kandi amazi meza menshi ava mu migezi, ariko imigezi imwe n'imwe iragenda igaragaza gukama mu buryo butunguranye. Aho twatanga urugero nk'umugezi wa Colorado ni mu majyaruguru ya Amerika, aho wamaze gukama burundu, hasigayemo amazi make cyane ugereranyije n'amazi ashobora gukoreshwa n'abantu. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane isi iri kugenda ihangana nacyo, ku buryo ugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'iki kigo cya NSA, biragaragara ko mu 2050 amazi meza yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku isi, ndetse abantu batangira kugira ikibazo cy'amapfa.